Ing karakter da kanong bayong pulis, ing mas tututukan king training ang king training director ning PNP King Magalang. Iti pepa siyang kayagnan, ing graduation direct alos apat dalang training. Tuklo king halos apataralang trainee ing opisyal lang may graduate king Public Safety Basic Recruit Course Training para karing bayong recruit ning Philippine National Police kaya king Regional Training Center king Barangay Santo Niño, Magalang. Ang pangkang Police Superintendent Marlon Rufo, Regional Training Director, ing karakter da kanureng bagitong pulis, ing tututukan king pamagsane bang ay was lareting misangkot kareng illegal aktibidad. Na-prepare po namin para isang maging mabuting pulis. Karakter po ang inuna naming hinubog sa kanila. Then, ang next po ma'am ay tinrain po namin sila ng trabahong pulis na hindi po tayo mapapahiya. Kawani king pamaghubog king personalidad at pangatao dareti, tirwanan la naman king gustong pamagmandong pera o sweldo. Ang pinag-focusan namin ma'am is yung culture of savings. Dahil pag may problema sila sa pera, mas prone sila sa korupsyon. So yun ma'am, yung talagang ginawa po namin dito sa RTC3. Kaya rin yung graduation na iti, dumala lang pa si Bayong Ana Mabula na Commando Training, King Special Action Force, Bayo lami deploy kareng batalyon. Megsilbing bisitang pandangal naman king programa, idating Special Assistant to the President at ngini, Senatorial Candidate Christopher Lawrence Bongo. Ang mensahe ko po sa mga bagong pulis at soon to graduate na pulis, maging tapat lang po sa flag, sa Philippine flag at sa kanilang tungkulin na pagsilbihan nila ang ating mga Pilipino ng buong katapatan at yun naman po ang pinagbibili ni Pangulong Duterte sa kanila. Part po ito ng new recruits na 5 battalions. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.